Kokoruš veličanstveni stvorio Igor Brakus. Ja se zovem Živko Brakus i vodit ću vas kroz cijelu ovu priču o Kokiju veličanstvenom. Moj otac Igor Brakus, me je napustio kada sam bio sasvim mali. Majku nikada nisam ni upoznao, a stariji su mi uvek govorili da je i bolje što nisam. Od 10. godine života čistim cipele. Sada imam 40 godina i pre mjesec dana sam prvi put dobio četku i imalin. Priču o Kokorušu veličanstvenom možda znate, ali ako je ne znate, pravo je vreme da je saznate. Sve je počelo davno, kada su 99% ovdašnje teritorije držali Turci, a 1% Srbi. Turci su želeli i taj 1%, ali nikako nisu mogli da savladaju borbene i uglavnom uvek pijane Srbe. A onda je navodno sultan i faraon Kokoruš veličanstveni oteo ne baš prelepu, ali zato i ne tako pametnu crnogorsku princezu Jevremu. Siktera Ferim Bedevio. Gospodaru Turski, ne mogu ti ja rađat djecu, nema šanse. Ja ne posjedujem reproduktivne organe da bi se reproducirala. Zašto sam te onda otimao? Baljemez me u glavu spucao. Gdje je Bajašit? Dajte mi Bajašita. Tu sam, sultane faraone, ispod baldahina. Malo mi je meneviš ovo nebo iznad. Kakvo nebo, hajvane? Pa u šatoru smo. Opet su ti loš hašiš prodali Srbi. Srbi su sjajni, Srbi su super, Srbi su simpa. Ovaj idiot je potpuno neupotrebljiv kad se naduva. A i ovako je neupotrebljiv. Vrati me, gospodaru Kokoruše, u Montenegro, čezne mi za buljaricom duša. Siktera Ferim Bedevio. Kako sad da te vratim tako jalovu? Mi Turci ne smijemo da priznamo nemoć. Mi smo muškarčine. Selam, brate Koki. Selam aleikum, brate Ibrahime. Šta hoćeš? Da mi daš tu Montenegrinu, da ja malo pokršam. Siktera Ferim Bedevio. To što si mi brat blizanac mlađi 2,5 minuta ne znači da moraš na grbači cijel život da mi budeš. Soko je mlađi, ja ću jednog dana sa ekspertima da provjerim. Moje si mjesto zauzeo Đilkošu. Koji ovi djetić što je isti kano ti, gospodaru Kokoruš? Moj brat blizanac Ibrahim. Šeitan ga odnio. Nekako je muževan, ima i brkove. Mi smo ti identični blizanci, ja sam stariji 2,5 minuta. Provjerit ćemo. Ja bih samo dodao da je pravi sejr kad se čovek malo napuši gledati u zanosnu Montenegrinu. Gde ćeš bre ti da gledaš, hajvane turski? Ma nigde, samo u moju Olivericu. Kokoruše, šta se ovde bre dešava? Ništa. Džaba sam oteo Jevremu, jalova kokolac. Pa majku mu Božiju, kako bre jalova? Ne psuj Boga Olivera, nevjernice. Moj i tvoj bog Turčine nisu isti. Kokoruše, reci svom defektnom blizancu da me ne nervira. A je žena u pravu. Srbi imaju drugog boga. Opasna si ti, Olivera. Šta si samo vidjela ovom Bajašitu da mi je znati? Ništa. Drogirao me. Onda me na silu venčao. To je sve izvučeno iz konteksta. Siktera Ferim Bedevio. Već je dockan, a oca kurata još nema. Tu sam. Ispod baldahina. Samo vas slušam i pitam se dokle ćete. Ja da sam sultan, već bi moje subaše ka Srbima hitale. Ti si svoje sultansko vrijeme odslužio, rahmetli kurat. Nemoj oca rahmetlijem nazivat. On je za meni Ibrahime odavno rahmetli. Oprostite, jel to rahmetli isto što i ratluk? Ova Crnogorka je kanda priglupa.
Pa i šta govoriš? Kose ću ti počupati. Ti ćeš meni kosu da počupaš. Nesrećnice jedna. Smirite se, bedevije. Bolje Saraore da zadovoljavate, nego da se ovdje za kose čupate. Koki i Brakime, što je sa Srbima? Ne daju se, oče kurate, ne daju se hajvani. Daće se, Allaha mi, daće se. I dok je turska strana smišljala kako da napadne Srbe i da prisvoji taj 1% teritorije koji je nedostajao, Crnogorci su shvatili da su napravili grešku, što su princezu Jevremu na magarcu pustili da pobegne u Tursku.